Luka e lona matau pui fitu. La tatou vavai e fai upu e sifulu ma le valu i le lua sifulu ma le tolu. Ai ina ia ta oto le tua ele o le. Wa enga le la tatou fai taua. Amatanga o le matau pui fitu o lo tala noa i vavenga e lua na whaia Yesu. Fai upu mua le sifulu o lo. Tanoa le whaamalo ina Yesu o le au auna. A le taitai o le toa salau. Tangata Roma e nanga le lei tangata Iuteia na wina mai e le tangata to ina Iuteia o mai ia Yesu e lofa e whaamalo lo le au auna le taitai. Ia le wawenga le nai le io o ia Yesu le whale o na mai le taitai Yesu au e te fio mai te malamalamba le mea ta o le pule. Tau o sau no mai malolola o ona. Fa malolonga le nai fai ul fa mai o tala Yesu o te lei loa i uteia se fa tua ese fa per. Ai leo se uteia tu malo. Sfultasi sulfito lo fa mawina ile fa malolonga po te fa tuina e Yesu ole. Ole tamal fa fine o otila na tane noti. Yeah, fai ulo le fai upo sfulma le fitu le fa pel tu sala wa so la vai uteia uma male tu uma itala e winga ia Yesu sfulwalu fai tau wa fai lo atu ia ane me uma e ona so ona bala au atu le ioane i ona so o se toalua wa awina atu ila ua ia Yesu wa fapeane po oe ea le maliu mai pe matou te fatali atu i se tasi o mai ia tangata ia te ia wa fapea mai wa awina mai i ma ua e Ioane le papatiso ia te oe wa fai mai po oe ea le maliu mai pe matou te fatali atu i se tasi o lea lava i tuaso ua whaamalo ai e ia tangata e tō tele sa iai mai. Ma mai ti ngā, ma nganga leanga, ua fua ia tu fo ina ia va ai o e tauaso e tō tele. Ora tali atu lea o ia ia te ila ua. Ua whape atu, ina watu ia o lua. Ma whaailoa atu ia Ioane o mea wa o lua va ai iai. Ma whaalongo iai. Ua pupula tauaso. Ua sava vali pipili. Ua whaamamaina le pela. Ua longo tutuli. Ua whaatutuina e na oti. Ua fola ina le tala le lei i e matitiva. E manuia fo i se le tausuai i a tea. Lama tua whaftai olo e whetala i pea i ate i mātou ela i o fionga. Te whinangalo e manu ia o mātou o langa i lo mātou wola i lo aao ma lau whasina manga. Sa o te talo le reitai ao le lina ia e fo e mai le mala malama. Ne mā fau whale anganga ina i mātou lo ngona lo whetala i mai. Le ngata i lo mātou loto i whalea o tangata o tino ke riso. O lo mātou fo lau fatasi le nei o nanga. Soso ni mai ina ia mātou i loona. Tu ina tu i le li mea mātou te masalo salo ai. Ma mea o mātou le mautino ai. Ia mātou le ola tausu ai. Lea tua ona oe malo finangalo. Nuia mai o mātou loto. Ina ia mātou langona lo whaamanuia mai lo upu. Whaamalo si ai mātou le ni tai au. Ako le lei i lātou o lo whaalongolongo mai le nei au. I le sua fo Yesu. Amen. Avi sau pati mo le tuo, le fionga le liwa, tātou whaalongolongo ai. E mātango fie le ola i le tua. E le eise ola e whaatusa i ei le ola i le li
ma nei le ola I le li. Tātou wola whaatasi ma tangata o le lalolangi. Tātou ola ma tātou ui whaatasi mea ola ui umai lava tangata ma ui umai ainga. We live in this world and we share the same life that everyone lives, even the unbelief people. We share the same problem. We share the same sun. We live the same life. Ai o tātou e mana ia leo langa e tātou ona e esel tātou wa ai leo langa. We have a different perspective. An whai e wawa ai leo langi na paule mea I loa leo langi o le po uliuli. Ai tau te fia I le tua. Why? Lang in Christ I le li. E po uliuli a mea ai le eise po uliuli I le li. Tala tu spa I o le tua o le malama ia. When the world weep, we rejoice in our hearts. Because we see life differently. Ao mai foi te me fe soa ina ai ingo le lalolang. E fia tofi le mua tato loto. Why? Lao foi o tato ai lo langa I ia se me tupu I fafo atu le lima sovereign o le atu. Because we live by the perspective that nothing happens outside of the sovereign hand of God. Meaning that whatever happened, God is in control. Le wingo le tala po le ale me tupu lai le ao o le atua le uma. Now it's a tala ia for your tour because sometimes initial time when we struggle, we forget that. Sometimes we tend to forget our perspective. But when you look at that, now, every now and then, we experience a season of doubt. Mai le taimi tau te langona ai vai tau o le mautinoa, ma le mautongo tato loto, ma tato masalo. Whakasanga le no whala atua le amatanga, le reality e vave i ona psuia I o tato langona, ma o tato manatu, e ao oina, whaingita mea. Ao ina siasi mai le oti o tato ainga, o le tele o teim, o le wawe ina ngalo ia I tātou, o le tua. Aolo ina lulu ina mea, o le wawe ina ngalo ia tātou, le fionga le tua, te whaalongo ia Yesusa, ma le asusa, ma le asusa, ma le asusa. When a storm hits home, some of us forgets the word of God that you've been hearing all your life. Ia tātou. So it's tupula menama, and we tend to doubt God. And we doubt His word. We doubt His faithfulness. E tau te ngona ilu tatou masalo salo I le tua. Ai mai se pēa an whapea o lena e manatu e alu whapea le mea, ai saule mea oso whapea. Especially on the whapea o yeise fionga le tua e ta ofi ai, but somehow God is not going that way. You come to a crossroad where you do not understand what God is doing and why He is doing what He is doing. Dan tu luai we le mal malamba I le mele fai le tua ai pe ai sea ai le tua. O le tusi le tanto fai to win, o le tusi tau te maua mai ai se fe au mai le nganga pa ia. What do we do when we experience those seasons of doubt? O tato
wo o ye le vai tau o tatou le mauti no le ala o ye le tua o tatou le lo pe sa mo le fa pe mai le tua. What do we do with that? Le al tatou me fai ye fe tatou te fasanga ye ina ave ye mea na ngol fina ngalo le tua ya manui o tatou loto a tatou wola i le lalolang o ye tatou loto i le li tatou i loa le winga o le upu tatou te pepese ai fai mai whaakasi e le leile atua. 𝚟𝚒𝚍𝚘𝚡 e le leile atua. 𝚟𝚒𝚘𝚡 e kumur ka kofalsa ya o kou au kele o ki ya o kou e le leile atua. 𝚟𝚒𝚘𝚡 not that spirit. I was supposed to mo Yesu. Okay, now la faulu tala fa pele mele la o fa mafana fana to el tato fale ma fa loto tele to I want to enjoy life is good if we look at God's perspective. Fa leo ile tua lo le mautinoa. A leo ia Yesu lo le mautinoa. Present to Jesus your doubt. That will be a simple title of the message. Hallelujah. Now, mai le sa vali le na lau tala noa tua I ni vaenga se tolu. Mua o le masa o le mautinoa, o le masalo salo e tupuri tangata o le atua. O le moli mau I le li. Malona tolu. Le manuia o oe le tangata o le li. Praise the Lord. Now, tano atu le me mua o le mautinoa, o le maso salonga e tupu ia tatou. Whanau o le tua, be at peace. It happens to all of us. Tonu fo ia inisio tatou fale o lo nofo tonu ia I le mele. If not today, you will face it tomorrow. So listen well. Now, o mea na te whaatupua le mele o le mautinoa I lo loto. Vaenga mua le utalo nontai. Sa. Poi insi le olwa. We experience seasons of doubt at times. O mea na te whaatupua le mele. Mea mua mo te tauna nofo lo loto la forsanga lena fo yetu. E fa tupu e mea tupu yo tatou o langa le mautinoa yo tatou loto. Circumstances causes doubt in our heart and our mind. Pangatio le langa o le tusi le no tatou feitau. Tusi mai luka I le taimilena. Life for the pui one. Le tamana valo ia e perofeta o le sauna te teuto wina le alla o le li. Le tamana whanau mai na whanau mai whavenga I le ao le atua. Wa matua lonchina ai na whanau mai e le tamaleang o le perofetanga na whai ma valo ia. Le tama na batala I le ngutu o lon ta maa una ua ngu ina ua whai eile angelu le a whanau mai le kamalea. Sau o ia ma whai le folfolanga nofo I le wao, ma langa aile
𝚟𝚙𝚢𝗟 o le ala o le Mesia. Ma whai lana wholawhalanga o tātou whalongo ai Salamo. Wala tala tamai le malo le atua. A o whai le whaiva lea o Ioane. O le tangata o le atua. Ai whamalitala atu spai o alu atu Ioane, whai atu le launga. Ia he rota le tupu roma o lo pule i Israelu. O ano nofo ma le to lua lo na uso. Wai whaia le amio le anga I luma o le atua. Whai mai leo le tala atu spaia ona vili leo herotia wa ti ngā. Le loto ona ua whai atu le tangata o le atua se o le anga sala le lua mele na ua whai. Tau e Ioane le whai pui. Maloka ai Ioane. Whai mai la le tala. Wa sau Yesu. A o lau o whai pui Ioane. Eo. Tu mai le lo mafau le whasotai le mele ma le whalasanga. Se I mafau fore ma whaata I o tātou mafau se talanoanga Ioane. I lona lavaloto. Le Yesu na ia fola whaunta li tamai mamoia le atua. Na te whabangaro ino reang sala ngata. Le Yesu na o le tamine papatiso ai, papatiso Ioane, ma whalongo ia Ioane, le tala mai le tamaa o lo watari perena. A o lea ua alu Yesu e whaila na ngalwa. A lai mawhatia Ioane le wharipui. Ma fau ni wa atu ona so matau ya Ioane mea ia lai fai ele Yesu. Mana onga ia lai luma tu yon. Fasa loto e no tia. Ale o Ioane. Matuli mai ai le oli e fai le fesilio ya Yesu. Langa na mafuanga langa ua mafatia. O le whare pui le mele iai. O lailo le lei ai Ioane ua lata mai aso e kipi ai longa uru. E rota. A leo whalongo o whailanga luenga Yesu. Folinga mai ai tau whaatanga I o tātou mawhau. Po whapea Ioane. Yesu. O leo e fola e. Na e sau e whasa loto e o no tia. Whawhewhea Ioane le whare pui. Whawhewhea Ioane, whawhewhea la ngona o le Ioane le ua laka maile. Le aso e, whaumatia ai. E le whaingo fie la ngona. Ua tupu ai le mautino Ioane na lai ona alu le savali. Aisea, langa o lasa fola e Ioane, le whea au e sau Yesu e whai. Whea au e whasaulo tonga le Israelu, a le ola makaka solo le kangaka ngu ese. Malana ami o le angana whai, a leo whare pui le tangata o le atua. Ai fōlinga mai e leo kea mai Yesu ilo na whare pui. Ala ilo le lea Yesu, Ioane la o io. Ele whaingo fie. Ua whaile fesili, Yesu. O oe moi ele. Ele o whetaui le tupu ma le mawhau o Ioane I le Mesia le na alanga ai. Yesu o oe ele. Yesu o sao e le mele e. Te whaia ma fionga ale atua. Yesu o sao e lau whiriwhiringa na whai e whasino atu le nuu I te oi. Sao le whai unga no whai Yesu.
Pe se lau fai umana fai. Tau mai po oe moi lea. Pe matou te toe po. Pe o te toe whaatari atu. Sei sau ses langa o lea o ke pangakia i. O lea o aso uma lava i ke lea sa wai. O lea so o le laka laka mai foi ngare. Kipi o lo u. Many times. That's exactly what happens to us. Te leo taimi tātou te mana tunatu ai whapena e sao ea lau o fionga le tua ina ua whasanga tātou I pangatia. Is your word true, Lord? Lea le mea o lea o te whare pui pui ai. Ala ka lea mi o leanga la le o erotanga whaia. O lea le mea o whapea ina whai. Is this you, Lord? Kala mo lo lima pe o pai aku le lima le anga ngai lo loko le mea le o tira no atu. You begin to question the word of the Lord. Tana masalo salolo loto. Ile tu. And then we question God. Ile leila yo ane o lena alu le fesili. Male mapu anga wo fai ere fesili. Langa lai fare pui pui. Ba mela tu puai. We struggle. So what do we do? As man nei ala mena foi yon. O le alu ar sa vali fesili ia Yesu. Fesili ia Yesu. Eu nem sei tem mil fapenal, tem mil malo singa leo tatou mas au le tatou tata lá ni viole. Telo tem mil fapenal tatou le mau tino ai se le me fisili ai. Oi se tatou le sa ili le tua tatou no fo fa vau ai le mau tino ma le mau tonu. Ma tatou fa vau ai lava. E lem foi ona whawhitia ai, sili o tātou loto mo tātou mawhau. Tupu ia Ioane re tangata o le tua, tupu ia te oe, tupu ia tātou uma. Tupu I tangata o le tua, a salongo le olanga. Then the unavoidable questions will always be heard. What is going on, Lord? Your word says this, but I am seeing something different. Whanole tua le tau o le sao me ave e tatou le mautino. Tau ai au ta ua fai unga o tala lo tamaiti le tala e. Au e te nofo whawau ma le mautinoa, ma e muli le mautinoa lo loto e te pangatia tili e. The world says, follow your heart. The Bible says that's the most stupid decision that you have ever made, is to follow your heart. Because the Bible says the most wicked, our sinful heart is the most wicked, deceitful. Hard to understand our hearts at times. Tato loto le mea piti sirin tau whaole ole. Le mo fai. Leo tato loto. Tala lea tu spaia.
But kana ha so no ina tupu mbai me faieta to fai uma me pena la le tala tu spai er fata o to tolu limono aua ete falango ilo watamai. But remember the Lord in all your ways, and will guide. Wa mafatia la yoaneli le mautino. Na fa na ole tu ye sin te mai se senga ole meta ole le mautino male kalikong. Theologically, there's a difference between doubt and belief and unbelief. Doubt is a matter of the mind. God is doing something and you have no idea of what He is doing. Unbelief is rebelliousness to believe God. It's a matter of the will. We don't want to believe. We don't want to do what God says. So you want to say tua. Amen. Mai uma na faita laia, ai toi fai ul meia tau tere faita ul matala Yesu. Le ai se perfetta tu so boione. A Yohane le o sa ufisiri o. O fa lui mau ki o fa le kongu ma fo fo yo. Now. So fa no le tua. O fe tau te o ai mai me. E a matu le stanga tala fo e ma sal salo mo le mau tino. E fesilia tu le stanga tau fa pena. Or you're going to take it to the Lord. My silly little David, our ceases of doubt. Lona lua. O me fatu pua. Lele mauchino yo tato loto. O tato fatali talinga ya Yesu ele tusai mafionga le tu. We're talking here about unscriptural expectations of Jesus. Lauga Yohane fa mawina Mateo fa lole mai. Tau pe tolu. Fai po valu mal fai po sifulu. O mai la fraseio o fai le forlanga Yohane, o mai la fraseio mo usa tu kaio. Ai fai mai la langa Yohane fa naua ngata fe ai pe le rena su e mai tu spai. Su tu spai e Mateo on tolu. Ka ho fakas. Mateo tolu. O vai a mene pe o ilo tu spaia. Foi o po valu le la foi tau. Fitu. Fa na wanga ta fe ai o e o na fa ali atu ya tu ya so la ese ile to satali fa longo le masau le fololanga Yohane. Valu. Yo to fua mai ni fua e te tau ma salmo. Foi po se fulu. O lo tūne I foi le matau I te fue la au, o la au uma foi le fua mai fua le lei, e teia malafo ina I le afi. Fa longo le fe au Yohane. Fa ai foi po sutasi. O au nei o te papatiso tu ia te autou I le vai na I salamo. Ai pe tai o le muli mai e sili o ia te au. E lea o ngā o na tau ave I ona se vai. O ia lea, na te papati soina atu ia te outou I lea nganga pa ia maleafi. O I lona a aola na asu, na te whaamama ina ila na whaaputunga seito, na te whaapotopoto ina foi ana seito I le fore seito, a sunu ina le oto seito I le afi, e le mati nei. Maua mai le whi aua,
Ia. Salamo. Mamanuia. I le Mesia ma le malo le tua. O la au uma le fua le lei wa tu iai le matau di tafu le la au. O le alo nei unga o le teia ma la foina. O le muli mai. E papatiso o ia i le nganga i manuia i tangata Salamo mfatuatua. Ai whaasanga ai tangata i le afi o le whaamasidonga, le asu o le tua, e whaamamaina le whaaputuputu ngā seito, ma ave seito le whara seito le ata le malo le tua, ai lafua ina i matineia o ta oto le seito i le afi e le matineia. 2. Now, i lo le lea i o ane le mele, le ala o tau atu ia Yesu, ia Ioane le mea lai whai Yesu. Fesili la le nā le ua tupu le mawhau whai Ioane. Whea o iai le matau e tuu i le tafu e le lau. Lamo le teia i hei rota. Whea o iai le afi le matineia le baptisonga i le afi. E tineia i ma whamu ai le ota e wha umatia ai tangata le whatuotua ma tangata angasala. Feo ia le manuia o Israelu al whamasinonga. Ai folinga mai Yesu o lea na ole. Manguia le mele ke whaia man whamalolonga le mele te whaia le te alofa lea. Fea le matau. Where's the judgment? Where's the fire of judgment? Now, o kongo i se mele whalongolongo mai le tino ke riso i le mele. Langai masani ia ona si le maule. Ai le si ia le context i mo le whai upu le so o koe. The fire is the judgments of the Lord. Whanau le tua whalongo le whiau. A tātou le malama i le ao a fionga le tua. E le mautonu o tātou loto i le li mai le teimi i le teimi. When we don't understand the full counsel of the Word of God, doubts will creep in. O lea lai leo malama i ane i le ao le folanga o le malo le tua. O lo valo ia foi e profeta e le mawhaina sau le api o le whaamisidonga, e le mawhaina teia i lalo ni la au o le Salamo, e le o le taimi le foi ai langa e te tau o na tupu le alu o Yesu i sa taulo. I sai e lima sfulma le tolu. O ai e o talitonu i la matou upu e tau longo atu. O le manatu o Isaia, o le manatu o Ioane, wa saule mesia o melo tupu lo me ia. Kahalo e koi. Kipiro i alohe rota. Now, ta uol tatou ilo le fionga le tu. A uol tatou malama le lei le afu, no atoanga le fionga le tua. Ma le fina ngalo le tua ia i tatou i le teimi, ma le teimi, ma le teimi, ma le teimi, ma le teimi. Na ia awane i whatupu mai le mautonu i o tātou loto, o le whai mai le fionga le whapea. Ma ta ofi ai tātou whapea. So te tau na whapea mai mea Yesu. Tau tele o iloa le atoanga o le fina ngalo o le atua i le teimi o le tātou te iai. Au te warai mai ele manu malo. Tau atu ana poa ko fiki mai foi le isi mea i le fina unga keo. So leo le ngei ua uma le paloka le ngei e whai a le fina unga. What's the problem? Full counsel of the Word of God will set people free. Full counsel.
full counsel. Le fionga toa le tua. Tatou le motonu. Te fia i le tua. Ai o ki kai olo ko ru. Pa vai mai ke. Te fia i le tua e oti tai olo to ru. Te fia i le tua e fita ia i o mfai ngata tai au. Why, Jesus? Fai mai lau tu spai o si mai tatou le fionga le tua mai le tu se mia. O manato ya che o manato le manuia e le o manato le malaya. Why is the malaya here, God? The full counsel of the word. O le me o malolo ai le mai o le sira ale o le la oki. Full counsel. The word of God. Full counsel. E le tau o le whanau o le tua whai o tātou ia i o tātou vai tau ia ai mai whai tau le fionga le tua. Mo moli ia i e sūlo le mautinoa ma tala lau loto e ai mai malama e wha maoni le tua, e wha maoni ana perfitanga, e wha maoni ana fionga, e le ma whaina se fionga a le tua. Read to just that. Lela, whai mai le tala Yesu, i le au vaenga le nau. O e tau ia Ioane mea ia ua lua wa ai ma iai. Ma tua ia Ioane le whare pui. Se ai na kipi ai le ulo Ioane whare pui. Le ai asa mea Iesu o whaia iai. Whoa. Whalongo le mai whanau le tua. Tau te whasanga i le amio le tonu o le lalolangi. E o ai le aso kau ke whiokia. And some people are suffering because of the injustice of man. Ai le whasa oa mai ai le tua. Isaiah, ele io o le teimi fa sao mai. Finalo le tua fa sao mai se mea, finalo na le tua. But there is a time if you mai e so io le fa masino, ma fai le fa masino nga au me uma. Olona ato. Ta ole, au ino ta tole upu ole li. O tala tus pa ia le whengai ngā tuai tino ke riso, e ola tangata i lalo le whengai ngā mose a ustai manuia. A le ustai malaya. That's the old covenant of Moses. You obey God, you will be blessed. You disobey God, you will be cursed. That's the old. If you obey God, you will be blessed. I le whengai ngā whau, e ei te me te ustai ai le atua a e mawhakia. E ele te me tua yo ele tu te osita ulanga mole por kalamba ele tua e te le matua malama i le olanga nei. Lala nai fa mai tala tu spa i Filipe lua foi pusu lua su tolu yo to ngalue ina lo to fa lo tanga i le matau malanga tete. Mo le tua ngalue mai o tatou loto ina i tatou loto i me fina ngalo ai le tua ma tatou fai. Praise the Lord. Ya o iai i le story le.
e mele tatu mafofau lista malo la sa fa pui pui se avisi pati moleri tai tu sole lei ai o ane le fa pui pui ma paulo le fa pui pui tau no ngolo no lang fa pui pui wa uma na faile unga le emperor Roma e fa fanoina le olo paulo i le kipi ese foi o longa no le mea tonu la vala le o fai atu le fulinga le mele ma le storia yoane fa pe fena hendo da to le mele ave i le li le mautino matala tala i lo loto il son mai le li le ato lona fina ngalo ya na fiong ina ya one e masaro salo ile upu le atu don't question le upu le atu ono faingata don't the fullness Lua Timoteo sue mai tu spaia tau pui fa fai upu ono i le valu fai mai a mene pe o lo tu spaia te falong mai le fai tau al tatu tus te mia fai pui pui po o mana fai le fai unga kipirolu pau ale o mele fatari o le aso e fai ai e fa longo la ya no fai upu ono muri mai a wa o au ua fa malingi na neilo toto wa lata ona po o te halu ai wa o taule taule lei wa iu ya taule tau sinionga wa o ta ofi i le fatu o tua o le nei wa te wina mo au le pale o le ami o tonu e fo ina mai ya tau le la vaso e le li le fa masino ami o tonu le ngata fo ya tau o i lato umala o e fia i lona faali mai o mawai malama paulo ile atoanga o le fina ngalo o le tua malana tala mautino e ese mai ai le tala Ioane a le tala polo falongo e fo ina mai ia te au le pale o le amio tonu e le li fa sino tala o le mautino strong faith confidence, sure, i le mele, e le o le atuanga le o le mele iei. Ma le kipi o lo nou, o le atuanga le o le mele, o le a, e u le manuia. Fa pale o fa pleina ai. Ha. Se sengo perspective, na le ta uole le tatou fale. Tupu mea. E ono tupu fale tonu o tatou mawhau pe a tatou le iloa le atoanga le fionga le tua. E te iloa le lalorangi e mawhai e le lalorangi ma mea e whai e tangata ona whati e tia le tangata e le kaunke kie. Let's not deny history. Tele yo tangata lo sa fo fai. O fai ngam yo le ton. A fai la o yo le tangata o le atua e te malama ile atoanga o le atua. Where is the faithfulness of God? O feo ia ile le moni o fionga pa ia le atua lo fai mai nei le akonga. John ele io o le kaimi fai ia le mea le wa sitting here.
Taimio le nei o le taimio le la au le teu le la au fu le rei. Taimio le anga pa ia mana na whamurianga. E le io le taimio le matau ta fu le la au. E le io le taimio le afi o le asu o le tua e whamamai nai. Ma ave ai lo ka okai. Sunu le afi le tineia. This is salvation time, John. Judgment day is coming. Lo anga I mai le aso whamasino. Ma whanau o le tua. Le mafu anga le o tatou le taimio le. E iai ta ngato tatou. E iai. Tau te whaasanga le amio le tonu e tau te whiotia o tatou sele le amio le tonu. Because God is not going to straighten every injustice in this time. He. Dala na tau wale o kako wo sa masifu ai avele le mautonu ileli. Avele le mautonu ileli fa leo ileli ile mautonu fa leo ile tu le tau tu leo. Take your doubts to the Lord and understand the full counsel of the word of God. Te wina mo au le paleo le ola. Ya le la fa. Pupu atu le simele na fa mo la ia. Na failo le moli mau Yesu. Awino Yohane moli mau to lua so no ai se la ngole tu le ma fa you tell ole monio se me ya moli mau ina nguto lua po le to. Ele moli mau ma kas. So he sent 2 disciples. It's a way of fa mau ia le me le ma o ye sa. Wo so to lua. So le tala Yesu fa mau tino ai Yohane o va venga yo fai o pupula o fai yo no pupula ta wasu sama vali pili o ka kala mu tau ya Yohane ya lo Yohane ele oni va venga o so vale me ye fai o mea uma ia na fa na profeta mai profeta a Saul mesiana te fai me ia fai me fa tau ungo profeta. These miracles are not random miracles. They are designed miracles to authenticate and to prove that Jesus is the prophesied Messiah. Ale tau fu tatou o ina tatou le mele. Le mana fai va venga o le tu va venga uma e fai Yesu designed to prove Jesus. Ai nei fa mauni e Yesu. Ele fai mas fa mo talo fo e fai se va venga. That's not why he's preaching. Hallelujah. Moli mau e lua i loai. Moli mau va venga manga luenga ma le upu le moli mau le ale tama mo Yesu. O le Mesia le o lo ualo le mo va venga io fai kau ia yo angere melea. E ia se si moli mau ia Yesu e te mo mia. E ia se si moli mau e te mo mia e wha maoni ia i wha maoni o Yesu ia te oi. E ia se si me te mo mia i wha maoni o Yesu le ala i le langi a ile talia Yesu ke alu i le afsi. E ia se si moli mau e te wha nei. Ia. Sabizai. Okay, let me touch the third one. Umalo le ka kolau. La manuia ke usiano. Ya o ke mi o mo ye me. Mai lo tala Yesu. Fai ai one. E manuia le tangata e le tau suai ia te. Hallelujah. Whanau le tua. Na ti saine le tua le sau o le Mesia ma le fio mai Yesu. E tau te vai tangata. The Messiah came as God designed to be a stumbling block to the people. E fai mama e tau te vai tangata.
tala lea tu sipaia whaaleo e Peteru le tala perfitanga mai a Isaia Peteru mua matau pue lua su e umai atu si muli rea Tato foi tau le fau pe ono le varu Hallelujah. Famai amene pe uiai. Famai Peteru. Te imi ore whaingata. Savalinga le o keusiana. A wafo I wale tusi Isaia lea. Fauta. O te tu isi ona le maa tuli manu o filifilia. Ma le taua. E le maa foi se faa tua yate ia. Te tala Yesu amuia le ele tau swai tau. Fitu, ole nei waiate au tau e whatua tua ole nei mamalu. A o ele whatua tua, ole maana la fo ina e tufunga whaifale, wa vela valea matuli manu o pito ilunga, ma maa e tau swai ai. Ma papa e tau teva ai. E tau suai I la tau o whaalongo ngata I le upu. Tō fia lava I la tau I le lava mea. Mai tala Yesu. Manuia oe le tangata. Ioane. Lo manuia lea. Awane I tau suai lo loto. Ngaka ilo ngalakas. Tala Yesu, au loa ufa au matu. Ioane, au ane I tau suai loto I le mere na wa e fisiringi ai. Ai no foi per for pui pui. Ele avai se avai o mal for pui pui. No foi pe na. Friend. Tal whanau o le atua, mele sa whaetua la forsanga umil tatu sabat. So se teimi ai whai elga luenga al Mesia, e tau suaia loto le laurangi, e le whalongo. E le ngā wai le upo le atua, the people who don't listen to the word will always be offended by the word. The ministry of Christ will be an offense to the unbelievers. Ale tangata o le atua, e le tau suai, e le tau teva ailo na loto I le lima lor whianga, ma le upa le atua tusa po awha inga tae whaasanga e. Tusa pe nofu le whalipui pui ma kipi lau. Tusa pe fa pe na pe le tala Paulo. Le tau teva le loto. O tatou mana nao I le melea e whatonu mai le upo le atua e le manao I le melea e tau teva lo loto e le upo le atua. You will be offended. Le fionga le atua. Pia tatou o langa I le atua o tatou tuina nau I le melea. And every time it's a whalonga I le upo le atua, you shut down your ears. Because you are offended by it. Te le fia whalongo. Tu sape tau telo lotu ao nei na fina u vale o tau loto se mea e tau teva o tau loto I le fionga le tua wha male tala Yesu a o e whalongo tae le whalongo e whai le mātuli manu lea o Yesu ma mai tau teva ma mai pa uai. And it was designed by God that Jesus would become a stumbling block to the people who don't want to listen. I tangata ele fi whalong. A o I le ta oto ai le manuia o le tangata o le atua le whai mai le tala Yesu manuia. Vai mai le manga ia.
John, awe ke misia lo manuia. Awa nei tau teva lo loto. Ia te au, ma le fionga le tua leo te sawa whatau nu, don't. Awa nei tau teva lo loto. Ia lo ta oto i lo manuia, le ala leo lau whola sanga na whai atu le amatanga e man neia leo langa i leli. Life in God is good. A whatonu mai le upo le atua, it's good. E whalong mai le tangata o le atua, ma tō tuli ai lalo ma salamo, ma wha maulalo i luma o le atua. Today, tātou whale, tau te whasanga i teimi tātou te le mautonu ai. Tau te whasanga i le mautonu le anga o tātou manatu o le atua ta tau na whapea mai. O le fionga le tau na whapea mai. Tātou te leo i loa le atonga le. Ngale ri. E o oi le teimi. Wai le fia whalongo i le fionga le tu. Ai mai Yesu o i le tatia i le manuia o tō. Amu ia tātou whainga tā aua nei tewa o tātou loto le upo le tu. Don't question the word of the Lord. Offended. Le altala tu spei. Me sa tauro le mea valea i tangata eleni. A le mea tau tewa i le iuteia. I le valea. Le valea o le mata upu li sa tauro. Ai fa mai tala paula o le mana lea ia te tātou. Ai e tau tewa i le vahenga na. Le mea valea i le si vahenga. Tātou lo le fionga le tuma tātou ngā wai ai. It's the power of God that changes our lives. Tātou whaleo i le mautonu. Iei tātou a inga i nā whaleo, awa le whaleo i le stangata. Mako wo i kukuila i aso i ofe o ia wa a fo i e kamasa sa o le hamtana ma wa ngā i o i leo le mako auloka pi kukuila i mako soonga whai. E lua tulu mato wa a whatia le vaihu. Por karsi furu po a whatia i le mato vaenga. Ao le ia o alua ia whapel mako wa le vaihu e re imi o isia. Pa u i lalo le wa whaola. Fa maila uri seilo. I le mwhainga ko woa e ule wa ala upau. O la le mela fai. O le a kaufala i kikire a whira wa. A se kaufaka whewhia le wa i kua. A se a au se seira e. E o sourunga le wa whaola koe amai. Soli. Ea. O le kauwhia oki ka ngakai wha mai se koe whasol muri le mea le mai le. Ia ngā au leo le sika mai kiki sa le longa sa ngofo le mako ngu e pipi o vai. E le i alu, e le i au i se sa o vai. E oso i lalo se i le pipi o vai. Alu o mai le. Le la kangi mai le silo o mako sa vai ngā ngā mako o le. Ka mai le se i ngā le mako. He wha mo le alo wha mau ka fia ola. E wha mai lau kamara. Ia la kangi mai o le fo ke fia ola. O kangi a Yesu. Tātou whai tauru tusa Samuelu. In time so le whale tonu ma wheme mea i o le no. Absalom took the initiative. Or I mean Jonathan took the initiative and fight the battle. He didn't consult his dad. He le ifesili a Saulo pea le whaile melea. Le ifesili a isesi. Why? Whale kongu uma. Whale kongu Saulo, whale kongu le aukau, whale kongu uma, and it would be a wrong choice, decision for Jonathan to ask any of them. So he took matters in his hand and trust God. Alui le tu. Tato whale wawaima. A leo nei te whasanga i le mele. Tai au. He's preparing tato whale mo tai au. Ta ofi mai lau tala le.
Te lau koe au di mari me. O le vave na ngalo ia te oe le upo le atua ina ua upu mei. And you get offended. Una tau suai le, una tau teva le oe i le whaatonu atu o le atua ia te oe mawhai atu le upo le atua ia te oe una tau teva. Al tatou manuia lea. O lea, o le aua. Le tau suai o tatou loto i lea lii malana pule. Sovereigni le atua i o tatou olanga. Sovereigni le atua i tatou. Aua ni tau teva o tatou loto i lea lii. Ma le wha maoni o lana upu. Amen. Di ke alo furu. Fa leo ya Yesu masal salonga. Fa maoni le tuolo awai le li matato umalava. Praise the Lord. Si mai lo limba pa fa yo Yesu me wa fa le tuo ma o ina lo loto le taya. Ya mo ini o mai mata mai lo foi pese. Fa tailo mato tuo le taya. Ma le tō matau ina o i mātou. Ha malo sia i mātou le li. Lo loftu noa ina i mātou lo na whaleo i a te oe o mātou le mautonu. When doubts comes our way, help us and direct us to bring our doubts to you, Jesus. E te mai e le wha malo singa. So ni mai o ni tau teva o mātou loto. I lo fina ngala. I ia o le ni tai on soa for Yesu. Amen. Ja, houdt dat voor.